Madume barati le balatedi ba Pilanesberg TV. Dikgang le ditiragalo tsa Bakgatla ba Kgafela di kgatlampana di ya pele. October 6th, monongwaga 2023, go runya kgang le kitsiso ya gore go tla nna le kgotakgote ka di 11 November gona monongwaga 2023. Bangwe ba morafe ba e rata kganye, bangwe ga ba utlwisise. Lepapata le alla go mema Bakgatla mo metseng ya bona. Bangwe ba phutha dikobo go ipaakanyetsa letlhale, fa bangwe ba thikita ditlhogo. Matsapa di a tsaya kae? Bakgatla ke ba ba ratang kgosi Nyalala Molefe John Pilane. Ka fa letsogong le lengwe Bakgatla ke ba ba ratang kgosi Ramono Pilane lentswe. Mme ka fa letlhakoreng je lengwe Bakgatla ke ba ithatelang kgosi Tiny Kaikwa Mosego. Mme gape Bakgatla ke ba ithatelang kgosi Merafe Ramono. Kgosi kgolo Kgafela wa Bakgatla ba motšhodi le ba moruleng ene ka dithata tse a di neilweng ka tsalo le ka molao o supile ka monwana wa gagwe kgosi Ramono Pilane lentswe go busa morafe wa Bakgatla ba Kgafela ka kwano moruleng. Ke rile motho montle October 6th go runya kitsiso ya gore kgotakgote e tla tsena ka November 11. Malatsi a le mabedi fela pele ga November 11 e leng ka November 9 go runya interdict e ganetsang kgotakgota e go tswelela pele. Interdict or no interdict, kgotakgote e nna teng, mosito o tswela pele. Nnete ke eng? A nnete e ka nna gore barulaganyi le batlapitsong ka 11 November ba nyaditse interdict ka go e tlhaetsa matlho, kgotsa nnete e ka nna gore interdict e ka bo yona e gorogile thari mo diatleng tsa barulaganyi, mme ga diragala gore gape e goroge thari mo ditsebeng tsa karolo ya ba ba tlileng pitsong jaaka re iponna. Motho montle ka tlholo ke ya gago, morati le molatedi wa Pilanesberg TV. Thulaganyo e dirilwe le magosana ko metseng le ba di-traditional council tsa bona, mme ke tsa gore bontsi ba metse gongwe go a go tligiwa between 7 and 8 mo mosong go tla kwano. Go na le di-area tse dibese di leng teng yaka tse di kgakajana bo Mokgalwana bo Pilanesberg yalo, mme bontsi mo areeng ya Greater Moruleng butle go na le thulaganyo e dirilweng le borra ditekisi. Go tlo nna le di-taxi tse di bonalang tse di ka ba ga borona ba dinamela go ya kopanong. So dithulaganyo di dirilwe, dikgosana go na le tlhokego ya go itse gore go iwa yang ya go kgosaneng ko motseng o kry-a kitsiso tse di feletseng. Molaetsa wa bofelo go Bakgatla ka kakaretso mo metseng e feta 30 eo re nang le yona monogae o ka reng go bona? Se se tona se ke tsang gore tshwanetse re sa amogele re le Bakgatla ke gore re mo ntweng e sa tshwaneng le ya maloba. Batsadi ba rona mo dingwageng tse di fetileng kwa ne re ga ba lwela boipuso e be go lwewa go bolaiwa batho. Batsadi ba rona e rile morago ba tlhokomela gore nako di fetogile, ba batla lefatshe ba lemoga gore la rekiwa be ba le reka, ne ntse ba nna mo go lona ba le rekile. Yaanong e re leng mo yona e ke go thupiwa ga mokgwa mongwe. Yaanong ke ntwa ya monagano, it's a psychological war e ke tsang gore re le Bakgatla re tshwanetse re tiise mokwatla, re tshwanetse go ikemela ka gore se se tona se ke sa iletseng gore ke se bone morago mabedi gongwe di le 35 yalo tlabe santse ke le teng, ke gore bana ba rona ba re supe ka monwana ba re lona le ne le dira eng ga le thupiwa
ga motho a khona gore a ye khotla ko Mafikeng a sa itse le fa a bolona abe go nna le taelo e tswang ko khotleng ya ko Mafikeng gore la kopana kgotsa ga le kopana, because mono wa judgment day ya re mongwe le mongwe a ipitsang mokgatla yaanong ge o itlhaloganya go raya gore ya ka re kgobokane yana nna le wena re le mo sealemoweng fa gongwe ga ka tshwanno o bua ka kgang tsa bakgatla. Yaanong ke sona so se re ipotsang sona gore a re mo apartheiding e mpšha e puso ya rona ya ANC e re fang yona e barongwa pusong ba re supentshang ka yona, mme se se tona se ke tsang gore ke molaetso ke eletsang go kgaogana le bareetsi ka ona ke gore bakgatla a re itharabologeleng. Bakgatla lefatshe le ke la borra rona ba re tlogeletse lona, a re le sireletseng ka botswapelo le ka bojotlhe, re se ke ra fela lentswe. Re tshwanetse go lwela dithoto tse tsa batsadi ba rona tse le go di sireletsa gore bana ba rona ba di fitlhela. Bontlha bongwe ba interdict e bo balega ka tsela e ntseng jana. In the High Court of South Africa, in brackets Northwest Division, Mahikeng, case number UM 217/2023, held at Mabato on this, the 9th day of November 2023, before the Honorable Madam Justice Jaje AJP, in the matter between first applicant MEC for the Department of Cooperative Governance and Traditional Affairs Northwest Provincial Government, second applicant Administrator Phineas G, and respondents, all persons and members of the Bakgatla Traditional Authority South Africa. Having heard Advocate Owen Samai on behalf of the applicants, and having read the notice of motion and other documents filed of records, it is ordered that, condoning the applicant's non-compliance with forms and service and time periods provided in the uniform rules of this honorable court, and permitting this application to be entertained as a matter of urgency in terms of Rule 612 of the rules of the court, that a rule nisi be issued calling upon the respondents to appear before court on the 14th day of December 2023 at 10 a.m. in order to show cause why a final order should not be granted in the following terms. The respondents are hereby restrained and interdicted from holding the annual community meeting with the Bakgatla traditional community scheduled on the 11th day of November 2023 at 10 a.m. at the Moruleng Stadium, Northwest Province, South Africa. The respondents are hereby restrained, interdicted, and prohibited from holding any community meetings under the auspices and guise of the name of Bakgatla Traditional Authority. The respondents are hereby restrained, interdicted, and prohibited from using, alternatively describing themselves as the Bakgatla Traditional Authority. The provisions of 2.1 to 2.3 above shall operate as an interim order with immediate effect pending the return date of the rule necessary in terms of Part B. Ba le ko Mafikeng ba be ba ya kgotla ba ya botsa tshwetso gore ba ya bokopa gore kgotla e thibele kopano ya morafe e supa mokgwa wa ntwa o re leng mo go ona. Re le morafe wa sephatla re le maAforika